Chief Executive Member CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyak cing CEM hakalai terik urempang arja arpusan ulawan bantep kertengnya ladi kumukertong ke National People's Party banya areng haka election MDC sya Khasi Hills Autonomous District Council na Nong Thamai constituency ha interstate bus terminus ISBT Mauyong. Hagari kasi lawan bansenran lang yaw pa penyat daki nong mikmat naki Autonomous District Council beper jong kathan citay lammi ngi bakentup yaw Deputy CEM ka Borolan Territorial Council u Gobinda Basumatri u Executive Member ka Karbi Anglong Autonomous District Council KAAC u Avijit Kro u Member ka Chakma District Council Mizoram u Lakhan Chakma Lem Kiwei. Habakran sikilat pathay kubor uba penyai ulaong. Baka 125th Constitutional Amendment kalong kabadon kam hadu kata-kata namarkan penklan susu ya ka kernet ka benrio bat lada la benwan ra ya ka amendment kan wan ra ya ka jing mentoy na ka benta ka jella. Habakali halor ka jing dawa ka VPP ya ka article laispa nyo puway uba penyai ulaong. Bagi pajba ka nagalan ki bala don lupa ya ka article laispa nyo puway ki kwa ban pentrikam ya ka kernet ka benrio Henry tanghang ta ka sngotu ka ay ka babyang. Kathong hi kajungi baro jungki Autonomous Council hapot North East kathong jungi kalong pada kumno banla ban pen urlong ya kajing wanra ya ka 125th Constitutional Amendment ha Parliament balai ngong kumta nama kani ka 125th Constitutional Amendment kalong kabadan kam hadu kata-kata namta kibabun ki Autonomous Council hapot North East kajing tumu banwanra ekani ringkat kijing ajing mut kijongi baro spotli ka Autonomous Council kalong banang penklan susu ekani ka amendment om banang pentulon banang penklan susu de ha kajing ya lenti kajungi ni sngo ba gila persangkat bala ni ki arsenam duna but small tenat banong banyathu bawat I honorable CM jongka Bodolan Territorial Council Honorable CM jongka Karbi Anglong Autonomous Council I Maharaja Pradyut jongka Tripura Territorial Council kidon hadelhi ban penbet kerpang nakamta ban budin ya kani ka kam jongka 125th Constitutional Amendment kumbakalong kajingi kendu kajongi dangshen mentala kumba arpanai tam hadelhi bat u menteri kampo yen Union Minister jongka Home Amit Shah bala ai kajing kular baya kani ka amendment jongka 6 schedule nla manwanra no mentah kani ka dorpan mang tingka jongka sarkar India te lada la banwanra ya kani ha kani kenti menta kan long kajing mentoy ka bakrau kan long kajing job ka bakrau namta kipai ba khamtam jongi hapo mekhalia bat jong babun ki state badan ka 6 schedule te namar ba hapo jong kani ka 6 schedule amendment lawan ra bun teli ki kendon ki banang penklan syu namta kajungi ki ba kentup habede kajing habede ba kanika kendo ka siap ba nang aibor syu ingi nang ta habede bat ka sinsyar khadar nadu ki it ki hima du ki shnong ki tha bat kabalai nakamenta kajing mentoy ka bakrau bangila banyo naka sarkar India lingba ka jingmang pisa tingka lingba ka taka article aspa rapo kapa de ke jongka Finance Commission ngadan tangkat ni banong lada ki pajpa nong snong Nagaland Eastern Nagaland ki belak don ya ka article 371 ki dangwan ya kendu yangi banong ki kwa 6 schedule to ya bishar ni mafi ka jing trekam ka jing don kam let's say kabak hambiang namata ban sinsyar khadar hapo ka ri ke jongi te tangkawai hakani amendment juga jongi ru ngilabu bada kumno baka para 12A kanam dei bandan syu namar balai namar khnang ba ngin sutu ke kata ka subject jongka district council bangin sinaan ke ka subject jongka state kani banamdan juga jingi tengku banya don la ka jong ka jingi buram kani ro dikawai ka benta ka ba dan kam hapo kani ka amendment ba para 12A should be removed in respect with the concern of Makalaya or the Khasi Hills and Jenti Hills. Habatin pej bahagi kishab Plus F Ka Plus F
Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.